Tarabasa Sport Association Penchipatel Biponsi Ingding Crit Troxy Football League Angdum Kitipon Jintong Morinto Arong Rongi Sichingrong Bet Pentowar Deng Pikipan Kardom Piniani Gang Sama Bertalong Pen Nili Berta Thanbang Phi Sami Prominati Mungpi Non Bertang Tan Pen Archiponitha Pai Pai Chiklo ni phaing kora sirke barni Tarabasa Sport Association Chepate Biponsi Ingding Crit Roxy Football League Angdung Kitipon ke pathu ke katsitami munida oge pran ke mesenang thek lapen voring awarsa sitami ke longdun ke joy kyang thek dopon lasi pai pai chiklo ni phaing kora sirke barni Tarabasa Sport Association pen Chepate Biponsi Crit Roxy Angding Football League ke pathu angdung kiti ke paman pon ke damtang jakhongpo ingkoira sirke barni pen pangching ponsi pai pai chiklo ingkora sirke barni an angdung kiti ke paman pon labangso angdung kiti ke pathu along thongnokbe FC Lapen Sunrise FC aterang atomsi pathupono hini aterang sitame ke thek chidai koi ajone pen hini aterang sitame men amat ke goal sitame chipi pon thek thederlo bon sitame isi aterang abang aphi kelak daprang ajone pen thongnokbe FC atom Sunrise FC phan goal pumpli pipen chipai ponlo labangso ki pathualong alhiaman pengben kachitong dun Karbianglong Autonomous Council EM Kangbura Kiling Social Worker Sabina Teronpi, Vidisi Chairman Dhoni Ronghang, Lapen Puloni Center Town Municipal Board Chairman Moja Singh Ronghang, Lapen Kaprik ke thikeringatum chitong dun pen, Dewa Kapumati Football League ke pathu angdung kiti, ing samjit pen pachun ponlo. Puloni pen Mirjeng Han si report, Karbi Daily News. Ini final lo, langsung final bangkai kita lahir non ke bangni. BSF, mau kami itu BSF, stamina, council dan sebutin itu, council dan sebutin itu, kita kucing dia bangsa aku tadi yang kolam sih, ada jago, langsung datang menjadi apa, masih lo tante, lalu lo tante itu makai deh, mana goreng awal saya ke longi, mana itu. Lasi kabut itu lagi, kabut itu lagi kecil atau pun apa yang dikandung bang, lasi lahar yang kita alam itu institut ini, tapi itu encouragement pilihnya semua Tuhan, lahar sih itu apa itu, bang apa ya son, bang dia tu son, kaman itu masih kita begini. Pinini phai thongke barni Jintong Morinto Arong Rongisi Chingrung Petpen Towar Dengpi Kepan Jintong constituency Morinto Bay Arong Rongi Siarat Thurpak Pen Towar Kipan Mate Ningkani Sipen Iphoi Towar Pi Kipan Pon Basapo Mahajon Bay Pen Japon Linsi Towar Panpono Ningkani Sekpen Iphoi Hawara Towar Pian Kiwan Pon Bangso Towar Laki Morinto Rong Sopi Pen Karbilang Pi Morinto Rong Sopi Pen Rong Phararong Morinto Rong Sopi Pen Langtuka Pam Morinto Rong Sopi Pen Arlo Jukia Towar an Panpono Bangso Towar ke Panake Rong isi Arat Don Pharo isi Araran Panpono Lapen Bangso Arong along Towar ke Mesanawi Langabang Katorado Lasonsi Basa Poahin Pen Jintong Local MSC a visit Gruapan Juningli Patupon Tongka Mukam Pen Humson Bay Report Karbi Daily News Kadang sigipan ke lape ortin thong lo tintong hawaran lo lape hangat deng lo ke sigipan lo ambil tak pan po tintong so tapan po ha ya ang deng cibire mene hawarisi anti panten po mane panke bedang ke lape harong penta dai do krong anan tuar sibini panam latang ka ini ya ini ke krong tri nanala Tungri biasa, la puluh marcia saya, parke pulang ki, la perga ha, penunso, rong tik. Nanti rong kok nara sih lagi panap tu minta bang. Ya, tepan ki kami rong nama. Armu pai bang anda pa? Armu pai ke, bola bang ini saya tak juga. Bang panas saya ini angga. Harus siapa diset po, harus siapa bang phone cuma dulu. Rong kita. Tangti lada. Ada ke kuti rawan ni di.
laki morin tu biarau Tangki lah dah kapre kacing tu rawa awar saya lah sonda naik dulu mah. ini kacing surawa sai he Nilang tuar lah. nona mate lang kini ne bang suk hai la Lang bangsung hal. suk hai la ne kini ne bang nona ko lang du bom la he ang kata la lang kini ne bang ke suk hai la Tuar bang kan? tuwar ta sung lo Hmm. tuwar ta bang budai ne dar ko sung lo alam ni to da nat aka tama klen te dar war ne nang ko rong bang kang long lang du nang ko an ma ti ke rong plat de ma ti lang pen ni la le ti ni